Akbar. Suasana takbir di jalan teman-teman. Ini di Malang ya, Malang kota. Takbir apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jalannya macet teman-teman. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Gak perlu takbiran plus ya Pak. Suasana di perempatan Dinoyo ya teman-teman, padat merayap, suasana takbiran. Tuh, oh ada kembang api lagi teman-teman. Bus tulan di masih tok tok. RW 3. Oh, pawai. Ono pawai ketinggalan wong-wong. Tapi wong kono ya macet iku mandeg ning ngarep. Wah, seru teman-teman. Happy Eid. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabaronta. Walillahil hamd. Itu kabaronta teman-teman. Pawai. Rame. Kayak kena serobot motor ngarep mau. Ini gorong hijau ya Pak ya, jalannya ya. Mau sih hijau. Lagi nggak pakai. Maju kancane maju.
kali ini kita takbiran di jalan teman-teman ya, menikmati masa-masa berdua kakek dan nenek kakek dan nenek.